Yebo mama. Yebo linjani baba? Siyaphila. Linjani baba? Hayi sikhona linjani? Hayi siphilile lathi siyaphila. Hayi siphilile. Ngisuke ngananzelela bakithi ukuthi uJesu Kristu wazondwa umhlaba wonke. Kade sabantu andi machechi bathi uJesu wabuyale. Ubona befaka isiphambano phezulu kwamachechi. Wonke indawo nje. uJesu wazondwa ngabantu baze bamlungisela lesiphambano bamthwalisa. uJesu azangathwalisa babuye lesiphambano. Hayi. Wathwaliswa ngabantu. Uyakwazi khona Kunjalo. so mina ngibona ukuthi uyafela izono ongazaziyo. Kunjalo banenge abasemajele amacala ngempela. Angasowabo ngase ngizibona ukuthi ngiyezigeza kumandeba nanginceda bakithi ngendawo kulala. Ngalala kwagcina songathi kumbe sikhulu sokwenzakele mina lo mankala. Ngatsho futhi mandevana mama ngatsho lakini ngathi kunomfana ongene ngikhona. Ngaswela amandla ukuthi ngithini. Ngubaba kaJaga lwembiyela. Ngoba nje siyafuna uJaga thothi ubaba lo njani uJaga kakho. Kulobani? Kuloba bakhe. Nguyise waJaga. Nguyise kaJaga lo. uJaga uphi? uJaga lo wangena lapha kumankala nje wathi ngikhoba nje. Wo. So yikho wena usithi uJesu Kristu wafefela izono zabantu. Izono ezingazaziyo. Lapha wena uthi uyazigeza usozigeza into lekade sikucabangela yona. Ngubaba kaJaga lo. Even umankala yena ungapi? Umanka ukhona. Linga Sisi. Ngezindlela ukuthi nguye usebele. Usebele wena. Usebele lo. Usebele wakho. Hawu. Awenzile kahle wahlolo. Wozala. Wenzile wahlolo la. Linjani ke? Kuhle usebele isibongo. Hayi sikhona linjani? Siyaphila isibongo. Isibongo uSibani. Siyaphila siyajabula Sibani. Hayi. Ujabule ubani la? Yes sisi. Kathi mkazana akusitshele kahle la. Nangu lapho umahlalela la. Uza lo muntu la. Uthi kukhona okwenzakalayo. Uthi uyisa kaJaga lo nguye othandana naye. Umuntu akaJaga kababa lo nguye othandana naye. Right. Uyakhumbula ilanga leliyana ezozolala lapho mahlalela. Uthi size simnike indawo. Lawe anti lapho ayikhona khona phana. Uthi yena kulomuntu owabuya wazongena walala walibona lilonke kulo Jahela lilonke wazibonela ngabakhameli. Nguyise kuthiwa nguyise walo Uyacela umankala ayusebele 2 minutes. Oh bayibacela akelikhulume khona police kambe uyangizwisa kathi nakade sithi cabanga ukuthi mahlala ngicabangela ukuthi uJesu Kristu wazondwa ngabantu bonke. mina ngashwada Abantu abangamali. into mhlawumbe ayikho kuthi unkazana ngoyo kumele sitshele ngathi kulo umuntu ohambile nje hayi umahlalela wakho lo